sungo. Hindi ka dari sila sarong dawatan nga nasundong bisara dito kay tampan ni baka dawatan na ng samba. Tantong di po matukan tuntang sore di po pena ng pamaru kay bendan di kalando na sangka kay tunan ng ilayo na dandang paleleya. Kumuring di man ito sumalubongi. Nalatang na panta. Mantap. Oke, rinding. Delta. Lama umbali bumendeatan na. Hindi lalong si Osona. Banuan ini na tungkol ng tudulo na law. Imbag ipuputi mulong ang tangmelan to tangmelway ni. Minda mabogi ko lanterante kalua unala tang napam mo. Maapenduan na. Dengki mani parurularan te kalua. Mupokin ang loilalan nila ko bang banuan mo. Lasu si tebalo larante kalua alam urang koy lako bang banuan. Maapentalun na. Dengko manito ang tambok kesun lendo tamate. Pandali bolong. Tombali tambok kesun tamate. Tumaasan na malotong. Napotirang mangitan lululo na lang tetondo. Napolipang talutaw ning na ilang maalipuditarik lili na sang leatungan. Mulu tama murarampe matalo na lang di ko lili ng para kumulurok kumurarampe matampo na dete ko pituk tangga-nagana. Murik de marawulong na salo mo di pamatiton mga mulusaw umurapulo na way mo di pabata sang ulele mupo bang karo to anak papa tangmilan to tangmimimi. Kaya magulo sa alam to kolendo tamaderan te kalua maaw tangkilisohan ko tamatandong kalonaran. Buang titanan talo lombur ako way isang pindan. Lompor ako sa kesang gori-gori, mumatuahin ng bano karulungan, mukiampo mami, kiampo to, kiampo todong, kiampe sa lemberan, mumindaw sugi, mumintang keihan. Si taruna nilami yaman idako, kedako masiyang naduang abongin, naden mo terong kaatulana, yara kate may pangalan ato mga lara, di pa silaga katangkin ni kikaleta masulanasang, padengki mani nasoro kalungkuna, pero maabuluwalo ko na uro tando ko na karambaw maasong gabisara na patiramban milamba abuno sa ratu talomba asang kamuta takalawang toke kay sa romudan pala ko tamiraputan lang disanga ki ito na lesetero ay may upo uwenda toto pangarimba kebetulan ada banyak kerabat dan handai tolan yang muslim segenap keluarga besar lalong siok-siok na tungkunan menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini Tuhan mempertemukan kita di pelataran duka bukan hanya menyambung tali silaturahmi tetapi sekaligus kita merajut tali silaturahim dan mempererat tali budaya. Dalam suku Toraja perbedaan keyakinan bukanlah suatu jurang pemisah untuk kita merajut tali kekerabatan dan mempererat tali budaya. Kami yakin bahwa walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita satu dalam pengharapan. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mohon maaf jika ada salah ucap karena saya sendiri Nasrani. To all the visitors who come from any place in any countries, we'd like to say thanks a lot. Not by the death we'd like to say thanks, but because of you coming to show you sorrow in this funeral of ceremony, our thanks full set. May we know each other by this meeting, because only by knowing we can love each other. We pray, may God always bless and save you in each step that you make. Once more, thank you so much for your coming. Thank you. Thank you. Ada kayu deh.
Tadi pakai kayu ini nah. Take level for me, please. Thank you, Paramek. Dasarnya uban. Oke, Albertin dan Duru, salam untuk Ibu Siska dari SD sampai SMP di Buntu Gue. Ya. Oke. Semangat yang main sama kapur atau palingnya. Tadi jatuh. Pero dari toko yang melakukan. Bagaimana keluarga pengotompe coba yang terpas. Oh. Alami ini sebenarnya saya dua. Unang kadis pak kada-kada sama itu palingnya. Patah adik kami. Bagaimana anak-anak ibangak. Nah, bagaimana bunga indah sana ada bang adukan. Saya roll itu dulu. Ayo makan roll itu. Saya makan roll kita lah, makan roll kita. Ya, ada bang kalau dulu kalau misal kini itu tidak deh. Apa ini ya? Ya, boleh misal kini. Barato atau malana. Itu mana tidak? Oh itu mah. Ya asam kami orang namanya. Ya tu ini. Kalau duga ke pekali ini ni patok ini tolan tu bisa pantok. Ah, ini ada potong kerbau di sini guys. Potong kerbau, jangan kemana-mana. Kerbau jangan dipotong di sini. Ah, mata mana nih kerbau? Besar ini kerbau ini potong. Kami orang namanya ya. Pakai itu. Pindah, Bet. Ah, kerbau jadi potong. Pindah, Mas. Di depan. Kari, Mas. Selamat siar kayak Ya ini dipotong secara sakral ini guys. selamat siar kayak Potong di bawah. Aku istilah santri itu ya. belakan. Balakayan. Iya, balakayan duku guys. Ya, ada mie babinya di atas ya. Ada sudah tidur di atas ini. Iya, ada babinya di atas. Oh, jadi potong di sini. Berapa ekor mau dipotong di sini, penggawa? Tidak ditandai bos. Ya, ditandai deh. Iya. Dia bilang bisa ada di sini. Ini nama, ini pandai ini potong kayak ini, pandai. Dak. Kayak ini pandai sudah dikasih kartu merah itu adalah. Woi, Pak, ini. Gosok dong. Dek na to ada rarana. Malama. Malama guys. Dek na tasuni dek na guys. Guys. Benate rarana lang to guys. Oh, ano? Kurang ano to, guys. Ay rarantas o guys, Nararantas mo. Tayo lagi na mga ito eh. Tasyo mo nila na yun na. Uy, urim sa layla ko pa. Satu-satu. Okay na kasi eh. Pero pinapatayo, urim sa Pero layla ko. mo, iba yun lang si. Tayo mo na yan. Ano warna yun ulit. Benilabo, Pati na yun benilabo. narit tasyo. Kamito ka lang, pati ito upatayin na kamay. Ke episode Oh, siya pa. Kata mo rin. Dulu eh. Mati mo. Oke, sudah mati guys. Sudah mati guys. Sudah mati guys. Sudah terakhir. Masih ada dua di atas. Iya, ya, ada dua. Ya, ini sudah. Dua lagi di atas. Ayo, mulai. Ayo ke atas. Ya, sudah selesai di sini, cuma satu. Ayo segera naik.
Oh, di atas aja. Di atas lagi ya dua. Sebentar aja. Ayo. Ayo galang ayo. Iya, sebentar aja. Alam ke kayo may minsan na ipanto ka nutialan eh. Na lain isang kinitutilong. Halo, sudah kung tadi mau rombongan. Ya coba ini titi alam may minsan minta tayo atau bapak bisa. Ya. Oke mo. At amin ni pasisar ka to man eh. Di pasing umang meron ko. Ya. Ano ito kiri pasi ano. Di kuari naman na. Kanya bisa di manda pa ko. Pasi umang meron ko naman na kaya so kaya. Kamu pasti ya. Di ko Warna ku ando. Luar ka. Oke. Kuari naman da. Muy bisa di manda. Nakukuha ni nakukuha maju tu ada kawakon dan soko emang itu urusan kita mengurus. Halo Mr. Kompor. Sudah berapa pagi dibuat di Kompor? Hari ini sudah mau. Ya, mau kena tu. Wah, ini Oh, mana mikir Ya. murah? indalah. Jadi kita akan menyaksikan kerbaunya dipotong. Penginas deh. Wah, ini lagi kerbaunya. Dua kerbau dipotong di sini. Lihat nih. Oh. Potong sini dua ekor. Diikat dulu kakinya. Kakinya dulu diikat. Nah, supaya jangan lusuk. Ulangi deh. Ya. Ulangi. Oh sampai. Oke, guys. Lubang ini Kita harus menjauh ini. Kita harus menjauh. Dan itu bisa terlepas nanti. Bejek sekali soalnya tanahnya di sini. Jadi tidak boleh kita terlalu mendekat ini ya. Ya, kita harus menjauh ini, guys. Tidak boleh mendekat. Wih, mati di sana, guys. Mati me. Wih. Oh, mau kaki luar bidarana ya? Song kamu. Song kamu satu kali tebas itu. Wow. Takut. You can stand to see there? Iya, saya juga takut. I'm takut, Mister. I'm takut. Saya takut melihat Mister Kekak good. Good. Ini cucu orang mati. Cucu mayat itu namanya. Siapa namanya itu cucu mayat? Rafael. Ael. Siapa? Ael. Dua ji nama mulai Adel. Ael. Hah? Ael. Dua je huruf. Ael. Oh ya, Ael. Ael. Minta apa? Itu nama muju. Mana Mita? Oh, nama muju kami payung. Iya, ya kamu ini. Nama muju mana ini? Oh. Mami pasul nama muju Pak Kandor do Bambaroka. Oh, apa ini? Tuh. Jangan nanya banget.
Orang di sana dari keluarga kalau kenal dengan Hindu Nabi. Nah, Orang Sorong hadir. Oke, Sorong. Sorong hadir ya. Kirim bintang dari sana, dari Sorong. Ada ke Bintang di Sorong? Iya. Di sini ada berbintang. Iya. Nyorong kiri, nyorong kanan. Oh, amaran. Bandit ani na. Pati garo ketua mama. Alam ma. Pati garo ka mo. Wah, teh puno kan aku. Napa kita nak tahu na lusuan, napa kita di luar nalay. Barang ko na impo. Ayan. I don't like. You don't like? Yes. Like what? Oh. Like Wepro. Wow, Bupalo. Bupalo sigalatung-latung. ya teh, kedona keluarga bang ate. Ini kalau kalam diri sampai. Ay, basta kilaw sampai. Oh, pandai. Ya, sakit-sakit nih sok. Betan di marka. Ya. Nangka mo di buka ada di kulikwa ya to yung keluarga sampai ya tenina komunitas ya te keluarga ne banga. Oh, banga mo. Ya. Oh iya. Madong teman itu pengelompok tidak. Lahan bosku, minum satu tahun baru. Oke, Yulian serangga dari Indrekang. Ya, Mister Sampai akan eksekusi kerbaunya di sini. Ini Om Sampai. Sampai the legend of Sampai. Baik, kaise. Sangat di memo kartu merah bisa tulis Sampai na. Bahaya deh, nama lagi deh. Sambung ulit daw, sambung. Uy, uy. Dapat mati luar udah. Tayo ginaw kita guys. Bahaya. Lesu ulang anak guys. Lesu ya, sudah ada aturan. Yung marangay. Saya na bubuhat ako pa. Tolepi. Lah abang di Pak Jamal pulang lo pulang. Tidak mampu anak bapak. Bapak. Bapak Bapak sudah pensiun.
Kusambaki kumudo ke tanah bisa. Yo. Pula kamu kami. Woi. Mati Hai, Tina. Ya, oke. Mati mereka pandai. Sama si Elwi ya tuh. Lebih mesti sertifikat tuh le. Bapak ganti anak. Berapa mau dipotong ini? Sudah, cuma 2 di sini, 1 di Balakayan. 1 Balakayan, 2 di. Berarti besok itu berapa itu? 4. Besok 4, lusa 5 nih. Wah, masih banyak. Nung kamu setinong. Bailan tariman kita muntah. Ya, turunin dikit, geser ke sini. Nah, ya. Oke. Lalu kan terong misa itu, bisa tarik ke sini. Nah, dari ini, nah, tariman kita muntah deh. Ya, oke. Oke, baik. Silakan, Nako.